MCA North Imenti ni momirĩtie na kũmeneria ndiunga cia Gavana Kawira Mwangaza cia ikaro cia mungi iria aruthĩte gĩcigo kĩu igoro makiugaga nĩ cia gĩsiasa na nĩ gĩũtate na watho. MCA Mama kũrũkini maũrĩtie Gavana Kawira gũtiga ũguoya na kũreta rwaria rwa mathabu ma mbungeri makiugaga mwanka rĩu matukumenya nĩ wĩra ũrĩkũ Kawira Mwangaza abangĩrĩte Amiru Kagitani Okau akarima Mbũri na Tigania nĩ marutĩte mĩario yao mwanya igũrũ rĩa rwaria rwa kweberia Gavana uyo ruria rukinyitwe bunge muthenya ũmũthĩ Mawera Kĩrĩgia enacio tarĩria Kithiũrũrĩ kĩa ũritingũ gatagatĩ ka MCS ba mbunge ya kaunti ya Meru na Gavana Kawira Mwangaza no gĩtĩte na mbere kwara montu gwĩkauma na arĩa mũthenya na MCS ba gĩcigo bunge kĩa North Imenti bekĩte gĩkaru na kwarũkĩra Gavana Kawira Mwangaza bakiuga mwangĩra na ndĩ atabaretera supplementary budget kũrega kũrugũra thoko ya mũgutano o hamwe na kũthithia mĩcemano na public participation interior atĩ ũthingatĩra katiba Tekeria Meru ya thikate ira wekĩte ara mũrango na Revenue Board o bati kwa staff wa Meru County eshima ira batete ya anto bathomite janda kaira wekete murango ni ara waboja na ro kuboja ukeza kwera mtu uthomete athoma masters ena degree ciawe no kweja kumwekera mtu na ara gaita Kawira Mwangaza tu heshima otherwise batu inyara okinyite tha hii tunogiyo bona tutekwandenya heshima yaku no ndo inyoka uga koinope ukahana rigirite Gavana wetu aturetera supplementary budget kenda na ritu ya assembly tumukurukiria budget yu twithwa twina projects cia wira kwendi kuthithiria anto ba Meru lakini mwankatha hii Gavana wetu ataturetera supplementary budget tumenyimbio abangite othithia mwankatha hii utebio tuije biria Gavana wetu agatwira athithia ndakuria Kawira Mwangaza kiuria kimwake nonto yoni ndikitha matwira kuthithia na imbarate matwira gwitakithia na mbeca ragwita itumira o wondi etumira milioni 10 na wondi ibati kwithira ina 100 million ingi shotigara 90 okay wondi ina agaikia kaka choka kaire kuthithia public participation kamiti ira akugora kaja na basari ni kulingana na act basari announcement act 2016 ilikuwa kwithwa kwena kamiti ki ward level na kamiti ira chaired ka patron no kamiti ya MCA na ndi Governor ya ka patron no kamiti ya basari ati kumenya urechi itaitite na ward chetu chonde cha North Imenti batu to kamshe mantu jau na otuomba kuja kuga mantu jera abangite wengo mwene na thine thoko ya makutano itukuromba Gavana wetu atwire gitumi thoko ire tirigurimbi na atwira thoko ire inera andu ntu thoko ire rakawa World Bank antu baba kwenderia ara bakurirwa au marire avunja sheria act 2016 financial act au gantu bakara mbecha past 4 ugoro na ro turendi kugathira Gavana tirivise ntamu iwo ugire tatu geta Meru tuwira antu bonda baria ugoti na ruju tatu tukamikishwa antu betu botonya thoko ya makutano no ntu be na rate it is their rate batonye kuna benderio thoko ete akiesho yaki antu bamitumira na thoro te dorugurite mbe ruju tatu tukakurugurirayo gũkari ũyũ akari batigane na babore ne basiumirite na kwarĩria mũconda jora jo gwikĩtwe mbunge na kaunti ya Meru jo kweberia Gavana obisine babore nabo bakiarũkĩra MCS gĩcigo-inĩ kĩu nĩ kũmeneria mĩcemano ya Gavana bakiuga bateri gĩntũ kĩrĩa baugĩte nĩ ũrongo bũtheri bũte na mũcingi kinya nini na MCS bauga bakwaĩria karire ũndũ baitũmi biao kari wa Meru County awa MCS bawatanire na awa Gavana uratuthurite na njira ya kwendera romba ya kwanne ndi representative wa Nkomo tafadhali mami on behalf ma MCA bonthe ba Meru nzima ndi one of them barabari in competition ndiendete ndwa na Biblia ndutanite mkithari mwikiura achwa thiri no ntunwe thiri akaona itukumia batu turi ananchi itukwenda ngui ikirutika as early as possible na Gavana athiũrũkĩte akĩjũkaia maoni kĩrĩ antu na ndi MCA beto babure bo batano barare aja bakiuga maoni jaria jate valid bakiuga ira te public participation na ndi MCA beto babure bo bena gacona inkwenda mubure wonde na ari amenye mtu number 1 urokwenda kugwija thirikari ya mama MCA beto bakuma bure constituency baraugire mbasari milioni 10 berwe kaja no ichibu MCA tigeni kwa area Meru tiga kwa area mu Meru chegenecha kenda bu impeach excellency mu impeach ani tone ne uba kwenda impeach ani
bokaina assembly au bokaina ende gutega kurukete kuruka inya kathita ankwenda obwire te kuruka kathita ore akaretwe imurungu baraya nire ntuko mugwanja na atu kinya tu tukaja na ntuko cietu rire bakambiria kuimpeach gavana na atu tukaja na ntuko cietu na atu twambire kuba impeach no ntu rire barambire kuimpeach gavana kinya batwe tukaba ntuko cietu twambire kuba impeach na ndimwe ni kanya MCS betu tutwatu bwerencha tekeni bwe mama kanya atwathe miaka 5 na atwathabaga tukamukurukinya miaka ingi tumukurukie 10 mbia tumabuge ambere kwambiria kugera maiga mbere bwetera mwakuru atwitanguge cokerenia antore timia cokere ncheru indigarira muno ndaigwa DMK akiorwe ibira bitomete aikia motion to impeachment ndene county assembly of Meru amberia kwaria kioto kankwera mutana tukwene muno Nkiripotra Weru TV kuma tauni ya Kiru Kisogona Kebore mbeta mawera kerigia